Hadin baki beliau ki pencut sangi baki sanlo yang kapisa ni kok hilum lot ikini kiting angnot tu ki beliau kat saus pak fit kat saus pak sla ka siki ka komplain ni kok sa sarkat badak kedau dak keteng ki beliau dak kedau ya ki phone number dak kedau ya ki kasak nang baka sarkar kala ban verify kala ban buktin kala ban employ ka kapisa it's not my man. Hadin ka to komplain ro nila sa kaway ka komplain katar kisna manan namar paniya kran halor hen ke isu katau sa de ujun sa labor department sa ay sa kaway ka hotline number kana sa ay den ya kaway ka number kana ya kitu tibadon jin halor kani ka pisa phone kani sa sistem kikin tu tipat ba ban phone tendan kalong sembaki haras tipat ba sa sistem nomor kitu ki number baki ay bun sin kalong not reachable switch off back kim sim ni ka phone kitu ki badan box ki bayo saki dan kran sim ni ka kapten sim ni ka account number hindrai mental asi benai padin baki ay tu phone number baar dan phone saki but ni persang ban kali dia ngisi hato hadin bakila kat yang gani ka grievance nanti sila ayon gani ka pisa tingkala point bon lagi ki mare sa bank ki check hindrai kani ka pisa kan 4 point kani ka lang ka jingle hot le si for di pat ba sa bapalak ka jing i ben yu duk usuk hajar sispa ba san hajar tingka kam de ge kabarit hadu kata nalan mentalin ila ayasang lockdown yang ar banai siteng kabam si kenasu kabai waim si kenasu mereka ni ka sarkar kam ipakiaw nila asno kutlat badai na kani ka daw bangan dan na kani ka daka man kasni man terkenal ka sarkar ya ka kamram namar ba sisipet news sipian siklat no lada mangi ki domdan office nila ban lumi ki terteng ki bring nila ban pedang ni ki phone call nila ban kran nila ban ko ai kita ki mati ki badan ki district labor office no kalang ki district ki badan ki nang tray office ni kumno kim la kan ban le tang ni kam i beret lada mangi ni kim la ban le kumno kim solve ki ka border issue kumno kim solve ki unemployment ka di ka state la artatin bat kane ka jing le bampatiaw yaki juk kapen pau sang baka de kasaka tu hespa kabadan hang ni na benta ki hespa na benta kon mentoy kimet ladi but kisuk they are surviving in spite of this government along the